Uvaženi gledalci, vi pratite A1 emisiju Život uživo, moje ime je Milica Dabanović. U prethodnom dijelu emisije pričali smo o Podgorica film festivalu, a sada da vidimo šta mi to gledamo kad nema Podgorica film festivala. Moji gosti danas su mladi reporteri, volonteri kampanje medijske pismenosti koju su pokrenuli UNICEF i Agencija za elektronske medije sa ciljem da se podigne svijest o tome da je mnogo važno da djeca i mladi biraju šta gledaju. O ovoj značajnoj temi danas govorimo sa Milicom Vujošević, Kristinom Krivokapić i Matijom Sekulićem. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Za početak možete li nešto više da nam kažete o ovoj kampanji? Hoćeš ti i Menjakinjo ili Kristina? Pa evo, kako ste i sami rekli, mi smo učesnici kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju sprovodi UNICEF zajedno sa Agencijom za elektronske medije Crne Gore. U okviru ove kampanje je u avgustu ove godine sprovedeno i opsežno istraživanje, a čije ćemo podatke ovim putem predstaviti, budući da oni predstavljaju jedan, da kažem, cjelokupni sociokulturni profil toga kako se mi ponašamo u prisustvu medija. Odnosno, razglabat ćemo o tome koji su najzastupljeniji mediji, koji je najaktuelniji medijski sadržaj i koliko u stvari mi vremena utrošimo na posmatranje i gledanje samih medija. Koja je vaša uloga kao mladih reportera? Pa mi kao mladi reporteri već skoro pa 5 mjeseci pohađamo radionice koje organizuje UNICEF. Te radionice, odnosno predavanja, su podijeljene u teorijski i praktični dio. U okviru praktičnog dijela mi učimo sad kako da ovladamo različitim medijskim formatima, tipa kao što su digitalni audio and podcast, video, animacija, blog, vlog i tako dalje. A sa druge strane, u okviru teorijskog dijela poznajemo se s osnovama medijske pismenosti, to jest učimo kako da razlikujemo pozitivan od negativnog medijskog sadržaja i generalno mediji i medijski sadržaj kako utiču zapravo na pojedinca, pogotovo na razvoj ličnosti kod djeteta, s obzirom na to da su mi djeca najviše izloženi, da kažem, tom riziku kad je u pitanju manipulacija medijima, a to se ogleda zapravo u tom manipulisanju kroz kvazi vrijednosti, zatim neke likove, antilikove i tako dalje, nasilje i slično. Također se bavimo i tim da podignemo svijest mladima, roditeljima kao i naravno okolini i okruženju o medijskoj pismenosti, zato što je to nešto o čemu bi trebali da budu informisani, jer samo kao što je stručnjaci kažu da živimo u eri medija i naša generacija je pogotovo prezasićena medijskim sadržajem, moramo da znamo, to jest moramo budemo medijski pismeni i da znamo da razlikujemo dobrog od lošeg i da medijski sadržaj koji nam je dat analiziramo i da znamo prema našem uzrastu, interesovanju, naravno i kvalitetu tog medijskog sadržaja šta trebamo da biramo. A šta je pokazalo istraživanje u okviru kampanje koje je sproveo UNICEF i Agencija za elektronske medije? Koji su to po vama podaci bili onako najznačajniji, vama upečatljivi? Pa, za sam početak istraživanja je sprovela istraživačka agencija IPSOS u okviru kampanje Birajmo šta gledamo koju organizuje UNICEF i Agencija za elektronske medije. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku na nivou Crne Gore i to 1050 roditelja i 655 djece. Dok smo analizirali to istraživanje, naišli smo na zaista mnogo podataka, međutim, oni najzanimljiviji, a ujedno i najzabrinjavajući podaci se uglavnom ogledaju u tom vremenu koje djeca provode ispred ekrana. Istraživanje je pokazalo da djeca u prosjeku provode 8 sati dnevno ispred nekog ekrana i to je isključivo važno za djecu od 12-17 godina, to jest za mlade. Stoga mislim da treba se malo roditelji zapitaju da li treba da se 1/3 dana utroši na gledanje ispred nekog ekrana i da malo razmisle da li time što, na primjer, ne uskraćuju telefon, uskraćuju neke druge vrijednosti poput igre, stvarnih, a ne virtualnih druženja i brojne iskustva koje se dešavaju u ovom realnom svijetu. Sem toga imamo istraživanje koje, po mojem mišljenju, najviše bode oči jeste da većina, veliki broj djece, mladih i roditelja u zadnjih godinu dana nije posjetilo muzej, pozorište, biblioteku, kao i da više od 40% roditelja nije pročitalo niti jednu knjigu tokom ovih godinu dana, što je veliki problem jer roditelji su oni koji svojim postupcima kontrolišu, to jest utiču na naše navike i naše postupke, ali mnogi se, da kažem, daju izgovor za to da je tehnologija promijenila i čitalački način čitanja i da sve više mladi koriste internet da bi pronalazili skraćene verzije, kao i stari, ali to je veliki problem zato što i sami znamo da je knjiga ona koja nam daje da kritički razmišljamo, mislimo i da imamo bogati rečnik, kao i da tih 8 sati koje je Matija spomenuo možemo da provedemo
čitajući knjigu ili posjetama ovih kulturnih centara koje nisu bili posjećeni u ovih zadnjih godinu dana. Osim ovih alarmantnih podataka, ima li još nešto da upozorava? Pa istraživanje između ostalog pokazalo da veliki broj roditelja i djece uzrasta od 12 do 17 godina smatraju da u domaćim medijima nema dovoljno odgovarajućeg sadržaja za mlade, odnosno smatraju da nema dovoljno programa koji se bave našim interesovanjima, potrebama ili čak problemima tokom odrastanja. Zbog toga mladi rađe traže odgovarajući sadržaj za njihovu generaciju na inostranim TV kanalima ili čak na internetu i stoga želimo da poručimo medijima da smo i mi njihova publika, da čuju naš glas i da nas više uključe i konsultuju oko kreiranja samih programa. Meni je također isto tako bio interesantan podatak da, kao što je već Kristina rekla, da se mladi, kad im neka informacija zatreba, uvijek se prvo informišu na internetu, pa onda na inostranim TV kanalima. S obzirom na to da mladi imaju uvijek širok spektar tema i interesovanja, mislim da bi naši mediji trebalo da malo više posvete tu pažnju, da kreiraju medijske sadržaje za nas, kako bi unaprijedili naš život u kulturnom i opšte obrazovnom nivou. Onda smatramo prosto da televizija ima velike mogućnosti i načine kako da zadovolje naše interesovanje, međutim, naši mediji kao da nas nekako na neki način ne primjećuju. Tako da smatramo da naše obrazovanje, interesovanje i zabava nisu samo važni za nas lično, već i za čitavo naše društvo. Ipak mi smo mladi i na mladima svijeta staje i mi smo ta pokretačka energija za razvoj i napredak u jednom društvu. Da se nadovežem na ovo što je Matija rekao, istraživanje je pokazalo da tek 1/4 djece i mladih smatra da u domaćim medijima ima odgovarajućeg sadržaja za njih. Mislim da svi treba da se zapitamo zašto je to u stvari tako. Ako bilo kod nas, makar samo površno pogleda naše medije, vidjet ćemo da sadržaja za nas, a i sadržaja u kojima se spominje glas mladih gotovo i da nema. Zato želimo da, opet kažem, poručimo medijima da nas uključe, nas i naše razmišljanja i da na taj način nekako medije približimo i postavimo mnogo pristupačnije mladima i zajedno sa vašim idejama, vašim iskustvom, a opet i sa nekim našim, da kažem, malo kreativnijim idejama možemo stvoriti pravi sadržaj. Eto, ista stvar je i meni smetala, pa sam ja izašla iz svoje komfort zone i počela ovo da radim i da se bavimo malo kulturom. Ali negdje što sam još pročitala onako u tim vašim istraživanjem jeste za djecu predškolskog uzrasta, da velika većina djece ima smartfon, ili tako? Da, to je bio jedan veoma alarmantan podatak, a to je da veliki broj djece koja još ne znaju da čitaju, ne znaju da pišu i to jest još nisu krenule u osnovnu školu, već imaju svoj smartfon. Takvim, da kažem, pristupom djeci je već omogućen pristup svim sadržajima na internetu i djeca su u tom periodu nezrela, nemaju neko iskustvo, ne znaju kako da prepoznaju pravilan sadržaj i upravo tada oni loše uče. Roditelji ih tada dodatno ne mogu kontrolisati, budući da djeca često u tom uzrastu prate neke neprikladne sadržaje na YouTube-u i upravo zbog tog nedostatka vremena roditelji ih niti mogu kontrolisati, niti ih mogu upozoriti na takav sadržaj, tako da to dodatno loše utiče na njih. Ovo je jedna značajna tema za čitavo naše društvo. Također, ja mislim i za javnost i za našu TV kuću. Tako da ja očekujem da mi budete često gosti i da podijelite sa mnom vaše istraživanje. Pa vrlo rado, s obzirom na to da je istraživanje pokazalo se zanimljivih tendencija u našem društvu. Svakako je da će naši drugari, kolege, također polaznici UNICEF-ovih radionica, nastaviti da ih tumače u narednim gostovanjima. Vjerujem da ćete nas onda redovno izvještavati i vi i vaše kolege. Svakako. I bit će mi čast da vas ugostim i zadovoljstvo. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama. Vama, uvaženi gledaoci, hvala na pažnji. Do sljedećeg utorka, doviđenja i za kraj gledamo spot Birajmo šta slušamo.